Kubaheza ikaze aho muherereye hatandukanye ku migabane igize iyi si, abo bwije tubahaye mwiriwe namwe bukeye nimwaramutse. Uyu munsi rero ni posho iminsi n'icumi n'itanu y'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026 muri studio z'Ikirura TV1. Rero mutungirwa sava aho tugiye gukorana n'ubundi na Ruco TV tugize iminsi dukorana umunsi ku wundi. Rero Ruco, mbere yuko twiyegereza abadukurikiye tuguhaye ikaze. Murakoze cyane bwana mutungirwa Sofa. Hanyuma rero reka n'ubundi twiyegereze abadukurikiye, abakunzi b'Ikirura ndetse n'abakunzi ba Ruco TV aho muherereye hose. Turavuze ngo nimwegere tubane muri aya makuru yacu n'ubundi yo muri iri joro ry'uyu munsi cyangwa se umugoroba bitewe naho uherereye. Ubu mu masaha ya Minembwe ni 6:38 aho duherereye mu gihugu cya Kenya. Ubu ni 1:38. Rero tubahaye ikaze muze tubane ku bwinshi tubashe kureba situation uko yiriwe muri ho plateau ndetse na maye plateau, tuze kugaruka n'ubundi kuri bamwe banyamwanga mwabo aho tuzagukubitira ku Kagara bakomeje kwegura umutwe bababazwa n'ibikomeje kuba. Rero bakunze b'Ikirura ndetse n'abaruco tubahaye ikaze. Rero reka duhite twinjira mu makuru yacu tutizimvye mu magambo. Amakuru yacu aribanda cyane ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Turahera muri ho plateau turebe situation uko imeze muri centre ya Minembwe ndetse n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe. Turaza gukomereza n'ubundi mu majepfo amajyaruguru, hanyuma rero tuze kuja ku ndondo ya Bijombo naho turebe umutekano waho uko wifashe. Turaza gukubitira za Rurambo aho twabonye Fande Nyamibwa akangurira abaturage ababwira kuko hariho umutekano. Zaho honyine n'ubundi turakubita mu mujyi wa Uvira nyuma yaho hakomeje kugaragara imirambo igiye itandukana umunsi ku wundi. Turagera n'ubundi azayibogobogo naho turebe umutekano uko umeze. Bityo rero muze tubane muri ayo makuru turi burambure. Reka duhite duhera mu Minembwe. Ruco, abaturage bo mu Minembwe biriwe gute uyu munsi? Murakoze cyane bwana mutungirwa Sava. Abaturage bo mu Minembwe uyu munsi ni posho biriwe neza rwose kuko bafite umutekano uhagije kandi usesuye, umutekano utarimo habe na gatotsi, ta gatotsi kawurimo. Umutekano rwose ubaye kandi bakwiye kandi bishimiye kandi basabye igihe kirekire bifuza umutekano guwo. Rero uyu munsi ni posho ku itariki 15 bagira ngo bawurimo. Ku itariki 15 2026 bari mu mutekano mwiza. Ubu nyine bamerewe neza rwose ko bararya nubwo utwabo duke badufite ko baraturya mu mahoro. Utwo banywa ko baratumwa mu mutekano, nico bakora ko baragikora mu mutekano. Nta kintu na kimwe, nta kizuizi. Minembwe ubu nyine activities zose ko zirakorwa ko bararya, ko baranywa, ko barahinga, ko barubaka, ko barashaka, ko baragira gute. N'ubu tuvugana hari washatse. Nicyerekana ko hari umutekano mwiza. Neza ikintu kiza cyerekana ko umutekano nuko activities zose uko zingana zirakorwa. Kuko hari igihe bitakozwe, abantu bose bari busy n'intambara. Zagenze gute, babyutse gute, bageze he, aduye ageze he, bimeze gute, ni bande bapfuye, ni bande bakomeretse, ni bande bagize gute, ni bande basenyewe, ni bande banyazwe, ni bande bangajwe, ni bande ibyo nibyo bari barimo gusa. Ariko ubu nyine baratuje ko baritekerezaho, keneye gushaka, keneye gushingira umuhungu wanje, umukobwa wanje yashatswe, ndamukosha zingahe, ndagira gute. Ni ukuvuga ngo basuye mu buzima busanzwe mu Minembwe. Bamerewe neza, baratuje. Uyu munsi habaye umuganda, kandi umuganda wa AFC ntago ari umuganda wo gukora isuku hanze ngo bahinge hanze ngo bakubure mu mazu ngo bagire gute. Baza bakora umuganda, barangiza gukora umuganda bakaganira, bakaganiriza abaturage niki bimeze gute, mufite ikihe kibazo, mukeneye murifuza iki, tubafashe iki, umusanzu wanyu n'uwe kuri leta. Nibyo barimo bakaganiriza abaturage, bakumva ibitekerezo barimo, ibikenewe bakabikora kandi n'ibitari ngombwa bakabisubiza inyuma, nuko bakamenya umwuka uri mu bantu. Nicyo isobanura umuganda. Umuganda ntago ari guhinga, ntago ari gutipura, ntago ari guca imifureji, ntago ari gukora ibiraro. Ariko nyuma y'umuganda bashaka kumenya umwuka uri mu baturage, bakawufiringa, bakamenya uko abaturage baraye, bakamenya uko babyutse, bakamenya akantu mbese umutekano wabo bawushakira nara muganda. Bagatanga amakuru. Umuganda n'amakuru baba bakeneye amakuru cyane.
bagashaka amakuru cyane kuko hariya mu buyobozi bw'ibanze haba harimo abantu bashinzwe amakuru, bashinzwe umutekano, abashinzwe amakuru, abashinzwe iki ubuzima bwiza bw'abaturage, ibintu nk'ibyo byose, sociale, ibintu nk'ibyo bakababaza iwanyu bimeze gute. Rero uwo muganda nicyo ubugamije. Iyo bavuga umuganda ntabwo ari uguhinga, nta nubwo ari gukora ibiraro, nta nubwo ari ukugira gute, ni ugushaka amakuru mu baturage bakamenya ikihutirwa gukorwa. Rero AFC M23 twirwaneho bafite gahunda nziza yo kubaka igihugu, kandi igihugu tubakirwa hariya hasi mu nama zo mu midugudu, mu nama zo mu mazu, nizo zubaka igihugu kigafata kigakomera. Rero uyu munsi niko byagenze, bameze neza rwose, ko bararwana no guca imyanda, no guca utuyoga, no tubwira gute utuyoga turimo kwica abantu bita niba ari za simba n'utundi sinzi uko batwita, utwo ni twarimo kurwanya twose kugira ngo Minembwe ibe umujyi usukuye, urimo n'abantu basukuye mu mutwe no mu bwonko. Uko ni ukuvuga kuko niko abaturage n'ubundi baha muri santere ya Minembwe biriwe, umutekano wabo by'ukuri umeze neza. Ibi byose iyo tubigarutseho tuba dushima Imana n'ingabo zatwirwaneho baharaniye ko uyu mutekano uboneka kuri aba baturage n'ubundi baha muri Minembwe, mu rwego rwaho umwanzi yarageze bwo kuvuga kuko aba baturage babasha gukugwa mu byabo ndetse bakitwa bakarangizwa. Niyo yari intego y'umwanzi, ariko ntibaje kugeraho, basanze ba nyina w'abandi baravyaye. Rero ni ukuvuga kuko aho ni muri santere, reka tukubitira ahantu mu burasirazuba bwa Minembwe cyane dukunze kugera haza Gakenke, tukagaruka tugakubitira n'ubundi za Prenzero, tukaza aha hafi Rundo, tukagera za Gitavi, za Karingi, aho hose haracyari umutekano. No kuvuga ngo ubu nyine hari ikintu abarundi basize bakoze hariya, ubu ngubu ni muci. Abaturage bahariya bari mu gutwika mu rwego rwo kugira ngo ibi bimwe mu bisasa abarundi bashize hariya bibashe guturika biveho. Ikindi kandi iyo babonye hari aho biri bizitse, iyo babonye hari aho biri ari byinshi, bahita basha kubwira ababishinzwe, bakaza bakareba uburyo babituritsa. Kejo bundi Gakenge hari aho umuturage yari kaharura iruhande rw'inzu, ahita abona ibombe, ahita agerageza wenyine yirwanaho. Abaturage bahari ubu nyine baracanutse, nibatwirwaneho pe, ahita wenyine agenda azana uduti aradutwika aho ngaho, arakomeza arangiza aratwegereza rya bomba, ihita ribasitinga, nta kintu ryangirije, ryahise riturika wenyine, atarinze kuvuga ngo agiye kuzana abasirikare ngo babikemure. Mu rwego rw'uko baratujijwe abaturage bahari, mu rwego rwo kwirinda ubu ngubu, ni ukuvuga kuko bari mu gutwika aho ni Gakenke byabereye, bari mu gutwika mu kuvuga kuko babashe neza kureba hariya habereye intambara zitari zoroshe, hariya habereye ibintu, hariya haje abasirikare batandukanye, haje FDLR, haje abadede, kandi abo bose ni ukuvuga ngo ikijanye no guteka nico bazi. Abarundi amagerenade kugezana no mu mazu bazoza bareba neza, kuko ntibazi kurwana, abarundi ntibazi kurwana, icyo cyerekana intege bazi sharing no gutega amaguru, kandi intambara y'amaguru nedi ni yakera irashaka. Rero ni ukuvuga kuko uko ni y'amaguru nedi, gutega amaguru nedi, ni ukuvuga kuko uko niko bimeze aha n'ubundi mu burasirazuba bwa Minembwe. Ariko ibijanye n'umutekano, gutangira Prenzero ukazugera aha ngaha n'ubundi zagwitsa kuku Bicumbi, Bidegu, ukagera za Karingi, ugafata n'ubundi za Gitavi, umutekano w'abaturage aho twatuvuga abaturage babashije gutaha mu byabo, bari mu byabo, abaturage batangiye gutaha mu byabo, umutekano wabo umeze neza by'ukuri. Amadubu n'intare bafashe umukingi ukomeye hariya ko barabacungira umutekano. Aduyi rero ni ukuvuga kuko ntasinziriye oya, aduyi ntasinziriye, arakanuye, karashakisha mbino zose ku buryo ki yosubira kandi kuza kwica abaturage. Ariko noneho hariho umuhembezo, hariho umuhembezo, ni Kinyamurenga abantu bose bumva, harasotse hariho umuhembeza. Amadubu yarahagurutse hariya aravuga ngo kitazongera kuba nuko abaturage kandi bakongera gupfa bakarara hanze. Rero umutekano wabo by'ukuri ubu ngubu uri mu maboko y'amadubu n'intare aha mu burasirazuba. Twerekeze aha za Mikenke, tugereke Ipupu turebe uko byifashe.
Mikenke hameze neza rwose. Mikenke iratekanye, iratuje. Mikenke abaturage batangiye gutaha bako barahinga, ko baragira gute, ko barasana amazu yabo yarasenyutse. Yego. Abaturage mu Mikenke bamaze kuba benshi. Umutekano wabo umeze neza, urarinzwe, umeze neza. Wita kuko ikibarataha ariko naho hameze neza, amadugu arahari. Hanyuma hariya mu Mikenke amasoko yatangiye kurema. Isoko yo kuwa kabiri, isoko yo kuwa kane. Isoko zirema abantu bavuye muco hagati, za Kanihura, Rwagati, Sanganya, mu Bitasha, mu Mikarati, abo bose bazari isoko zara Mikenke kugira ngo ni ukuvuga ngo AFC yahisemo kuvuga ngo abaturage bamererwe neza. Nta muturage ubona ikintu abushe, nta muturage ubona ikintu yavunitse, nta muturage ubona ikintu ufite ugishyira ku isoko. Abandi nabo bakabifatira hafi. Isoko hariya zirahari, mu Minembwe zirahari 3, hariya mu Bijombo zirahari, isoko zira muri 4 zirema kandi hafi imisi yose kugira ngo abaturage babashe kubona izo bashaka batavunitse. Cyerekana ko AFC ijari cyane abaturage kuruta uko bireba. Ni ukuvuga ngo ibibazo by'abaturage babyumva cyane kandi bakabiha agaciro kandi bakihutira kubikemura vuba cyane. Kuvuga ngo hari Mikenke bamerewe neza, abaturage bahari baratuje, bameze neza, ngo nyinshi zitaragenda ariko hari zagiye, harabagiye guhinga, harabagiye gusana, harabagiye kubaka batangiye guhera ku isani kuko amazu menshi yarasenyutse. N'abandi n'abungeri bose bari hari mu Mikenke bameze neza, bari kumwe n'ingabo z'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Kuvuga ngo baratuje, bameze neza. Gipupu niyo twari tugezeho. Gipupu nayo iratekanye, abaturage bamaze kugaruka bake kuko amadubu n'intare za Sarambwe barabahamagara, muze mwakabyare, muze mukagira Imana mwe, turabakeneye. Twebwe nimwe twaje gupfira, nimwe twaje gukorera. Twebwe iby'ibiti n'ibiki byose n'amatitire n'amagarade, igarade yacu ni imwe, titire yacu ni mwebwe abaturage. Kuba twarafashe intwaro tukinjira ishamba tukavuga ngo turarwanya leta, nubwo twari twabonye ko ibafashe nabi, itabafashe neza, ituzuza amajukumu yanyu neza. Dufata intwaro twinjira ishamba kuva za Sabyinyo, turavuga ngo tuzorwana kuzogeza duko ino leta yapfinagaje abaturage, itumva abaturage, itanabakorera. Rero iyo mwinjira ishamba twafashe ahantu, twebwe biturya ahantu, biraturya, turaribwa. Kandi nibi bintu byanyu mwasize hano ko birapfa nabi, amazu yanyu ukora bisaka, inkoko zanyu zaraturaza, izindi zarabojeje, zabuze abantu bazikura mu make, ihene zanyu ziri hano, imbwa ko zirazirira. Rero muzi abaturage bumvishije bakeya baraje, abandi bakomeje kwinagira, ariko twarabisesengwe dusanga atari kwinagira. Bafashwe bugwate na zira mahima. Ni ukuvuga ngo bwa mbere bava muri Gipupu, abaturage bose barasigaye, bageririya baraseba, basanga abaturage bumvikanye cyane na AFC kuruta uko bageze bumvikana. AFC gayizitetesha ikazifata kwitama, ikarengura, ikagira gute. Ariko mayimayo uravuga bakaguhutaza bakakwica. Rero kuba twarabasize cyagiye mugahuza na AFC zitongera kubasiga, niko kubatwara n'ubu nyine babafashe bugwate mu shamba. Ni ukuvuga ngo niyo biri. Ejo bundi baraje, mayimayo yaraje biraza ngo itere ihagaraza Tumungu hariya iriremarema, ariko iza kugira ubwoba, isanga amadubu afite strategy iteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo uzupfa gusa kubera uri igihugu gusa useruka ku musozi ukandagira idubu hasi ukatugenda ukandagira mu madubu. Ni ukuvuga ngo yo ntazagaragara ku misozi, uzubona idubu gusa ariko barikandagira n'intare n'ubu yibunza ahantu ubu uyibona, ariko ishatse kwivogera iragushibukana ikakugirira nito gihujibona. Rero bwaraje butangiye kwiregura para za Tumungu, bwireke bona amadubu yatangiye buzacu mugari kurya ngo ubu bamabona n'uhagaze, babona amadubu ko arababona batangiye kuvuga, niko kwigira inama, murongera buri dorogeza mu ishamba bwonyine, nta muntu waburashe, nta muntu wabukozeho, ariko burongera buradorongera burakenda. Rero nuko byifasha mu Gipupu imeze neza, Turamba imeze neza, Gasiri imeze neza, hari Amarundi imeze neza, hariho n'inka ziriyo ziragiwe. Ni ukuvuga nicyerekana ko ahantu hageze inka hasobanuye ko hari umutekano. Nuko hameze hari. Rero uko niko hameze aha muri icyo gace ka Gipupu, hari umutekano, amadubu niyo akomeje gukontorora. Rero aha muri aka gace kose, kandi muza mugaruka kuri kino kintu, iki kintu Gipupu nta munyamurenge wayigeragamo, ndawe tanka yahageraga, nta hene ikigeze cyose Gipupu ticyagarukaga. Ikigeze Gipupu neza nta kuvuga ngo kigaruke, yaba ari umuntu
apana kuvuga ngo ni itungo gusa umuntu umunyamurenge ngo agere muri Gipupu. Gipupu ni ukuvuga kuko hari harabaye mu ndiri y'abajenesi bakubona gusa bakamavuga ngo umunyarwanda, ariko ubu nyine kubera kuko hariho ingabo zidafite ivangura, kubera kuko hariho ingabo ziza agaciro k'umuturage, kubera kuko hariho ingabo zikeneye ko umukongomani wese abaho kandi akabaho neza. Ni ukuvuga kuko ibo ko barabahamagarira nimugaruke nimuze mutahuke musubire mu byabo. Bano baturage cyane impamvu batihutira kuza batewe ubwoba n'izi za mayimayi bababwira ati turacyafite kugaba ibitero, dufate hari mwitonde tuzogaba ibitero, dufate Gipupu, dufate Mikenke, twisubize ndetse na Rugezi. Ibyo byose bakomeza bibabwira, bakabibwira ati mwebwe mureke guhunga, leta kirabitegura neza, tuzohafata kandi ishano kuri uyu muturage tuzosanga muhari. Umuturage uzibesha akagenda tukamusangamo, tuzomurasana n'aduye uwo bita gaduye amadubu n'intare. Rero ni nayo mpamvu cyane utabona abaturage baza ku bwinshi bihuta, batewe ubwoba n'aya mabandi, batewe ubwoba n'izi za mayimayi. Kandi gahariya ni mu duce twabo tubona ka kuri Sanganya Kanihura, ni aha kuwa gati hariya niho mu mvukire Gakobanye neza niho kuri Sanganya hariya muri bariya bashefu bari kumwe na Fandemita hariya bizi niyo ko Bagakobanye uriya mayimayi. Ariko abenshi biwabo ntibahunze, bariya ni abanyintu kuri Sanganya benshi barasa, bariya ni abanyintu bahuye n'intambara kuva kera, kandi bariya abanyintu rero babanye n'abanyamurenge cyane, baraziranye. ni ukuvuga ngo kukanibura no mu Kamombo no kubwira gute ni Nyaruginga hariya hose niho hamwe niko Madegu na hariya ku kibuga cy'indege ku Kiziba niko hameze. Rero ni abantu babanye bariya bafurero, ni abanyintu babari, ntabwo ni abanyintu batuye uriya gahaba abanyintu n'abafurero, ni abanyintu batuye kuri Sanganya no kukanibura. Ni ukuvuga ngo bariya rero guhunga bazahunga baje kandi bazirana n'ababembe kubi, barasuzugurana. Ubu nyine niho barindutse ababembe, ubu nyine barindutse ababembe batangira kurwana n'icyo tumurimo kubona ngo Mazito na Yakutumba gwambikana. Naho ubundi imbere ababembe bari barabahahaje ku buryo kandi abafureri bo baza bagerageza gukora ndetse no gushaka gutunga. Umubembe yakeza ngo ninga y'umufurero kandi akamba kwanga umufurero ngo yatunze inka z'abanyarwanda, ngwizi niza ngo yarazibye kandi yarahinze arazigura arazibona. Ariko kubera kuko ababembe gusibo babaye mu mitego n'abantu zo gutega no guhiga, rero nibo cyane bari buzuye ahangaha mu Gipupu. Ababembe nibo bari buzuye cyane aha Gipupu. Rero ni ukuvuga ngo ubu nyine rero Gipupu irimo umutekano nituze kubera kuko irimo amadubu n'intare. Hanyuma rero reka dukomereze ku mirongo y'urugamba akomeje kuvugwa aduyi cyane muri aka gace kazakabana. Ni ukuvuga kuko umwanzi akomeze kwisuganya ntaretse. Nyuma y'imirwano yabaye ahazakabana, wibuke kuko hari agahana kitwa kwa Heri, ingabo zatwirwaniye amadubu n'intare bari bafashe kano gahana. Nyuma yo kugafata kano gahana bakikuramo bonyine. Ubu ni ukuvuga ngo hadiporowinze FDLR akayabo zazamutse ndetse zazanye ngo n'ibikoresho byinshi. Iba gusobanurira abadukurikiye kano gace babashe kukamenya kakabanje. Nguko umugenzi wanje bivuze misi ishize twavuye ko amadubu yaraharwanya hafa kandi uko nukuri ngo byagenze. Kabanju yarindiriye umwanzi kandi yari gutegurwamo imigambi mibi cyane yo kugira ngo baze basenye imineke. Ariko amadubu n'intare zasanga barabata ahantu nitutahasenya hazadusenyera mu minsi mikeya. Niko gufata ingabo baragenda basenya Kabanju yose bayisenya iminsi 3 bari bamaze kwisenya. Umwanzi arahunga ndetse bahungisha n'abana n'abagore barahunga baje kuri aho kwa Heri uvuze naho bari bahafasha. Ariko baza gusanga abatazera mu Kabanju iriho mu kibaya hasi ihanamwe n'imisozi. Ni ukuvuga ngo ihanamwe n'imisozi wo kwa Maguru uvuye mu Minembwe, ari imisozi wo kwa Maguru iyo uri kwa Maguru urangiza Kabanju yose n'umuntu uri mu kiraro umurangiza. Hanyuma Kabanju kandi iganamo n'umusozi kandi wa Bwengwe. Bwengwe ihanamye kandi Kabanju.
Kabanju kandi gahanamwa n'imisozi ya za Rugezi hariya za Rugezi. Iyo uri mu Rugezi nawe urangiza Kabanju hasi yawe. Rero kurwana uri ahantu mu kibaya barabatereka tuve hano tugaruka ku musozi wo kwa Mako. Ariho turindira aho turangiza dushobora kumonataringa tukareba ibintu byose biri mu Rurenge. Baragaruka barapfuye kuhava umwanzi ahita arahakana. Rero aho Kabanju niho umwanzi ari. Umwanzi ari mu mihana itatu yo mu Kabanju kandi ni FDLR. Ari kwahe n'umuhana uri hirya mu ndego zigana muri Rwiko. Rwiko igabanya Kabanju na Rugezi ndetse na Gitumba. Hanyuma Kabanju umuhana mu Kabanju nawo ni mu FDLR n'umuhana wo kwa Maguru. Kwa Maguru n'umuhana nawo uri hasi mu ndego. Kwa Maguru hamwe na myinshi ari umuhana wo kwa Nyamukuta, umuhana ya kwa Gapapa, imihana ya Hehe, aho kwa Evari, aho hose ni kwa Maguru. Iyo ni mihana irimo FDLR. Ariko kubwire ko nubwo ihari muri iyo mihana amadubare arabahanamya ari hejuru yabo. Kuko ari mu gihorihori cyabo. Nukuva mu vima zabo zose uko bashanye amadubu karazibona uko bakora kose amadubu arimo kubareba. Nukuva arabari kwa Hehe amadubu ari mu Rugezi kwa mureba. Araba kuri kwa Maguru no mu Kabanju amadubu arahanga umusozi wo kwa Maguru. Baba bareba utuntu twose. N'uwistamuye n'upfunye kinyira baba mureba. Rero intambara nukumeze yara kumenya urugamba. Ariko haje FDLR ziteye ubwo. Impamvu zaje ni iyi. FDLR barazibwiye ati mwebwe murarangara hano i Rurenge mu hafi. Nimubona bakuye Rurenge mumenye ko kanje ko muri ko kazaba gashoboka. Agahoro kanyu kazaba gahiye. Agahoro kimbwa. Muzaba mugiye direct muzarukira muzarukira mu Bugarama ariko babwiye. Nimubona hano mu Rurenge murahavuye murarokuri. Direct twaba tubajana mu Bugarama. Tubatange ku Rwanda. Niyo mpamvu bazamutse abo muri Zambia bavayo, abari za Malawi baraza, abari hehe baraza, bose bagiye bambukira mu bihugu zose. N'umushamo bari Karemi, abandi bari hehe barahamagaranye bose kugira ngo barwanye Rurenge iti barubavanemo. Kuko niho babona niho basigaye. Barabwiye ati twarabakiriye hano muri Kongo tuba Rurenge murahinga murora mwarabyaye mwagize gute. Kandi zira za FDLR zaha mu Rurenge zihagize iminsi imyaka 30 ninga imyaka 30 bari hari barahinze barabyaye bagize gute barorotse bashaka umwazamashaka abagore batanu kandi akabayoberanya akaba nikibe n'ikinyarwanda bakimenye bose basigaye bagiye muri gipfure. Rero niko wabonye bazamutse hariya baza ari benshi kugira ngo barebe ko bazuya umurindi w'amadubu n'itare za Sarangwe zizasenyure. Ariko icyo tubabwira nubwo bazamuka gute ko bazana abahibu bakazana abaserpa bakazana abo bose baraje hakaza abarundi haje amabato y'abarundi yaraje abo bose ntibazashakanya amadubu katubabwire tubizeze ibitangaza kw'amadubu n'intare za Sarangwe barahagaze kandi bareba nta mwanzi uzabakura muri iriya misozi ya Kabanju ndetse no kwa Maguru ngo abazana bageze mu biziba. Nubundi nukuvuga ko kureje neza ahangaha ku mirongo y'urugamba. Iyi FDLR iri hano ngo barayingiye barababwira ati mwebwe akantu kashobotse twe twemeye kubaheza support yose iyo gani leta y'u Burundi na leta ya Kongo gukenera ngo dukore ibishoboka byose murwane nimurangiza kurwana twarababwiye ngo tuzobafasha twica abanyamurenge bose bari muri Koprato baveho hanyuma hariya muhagire indiri yanyu muhagire base militaire yanyu ariho muzoza nimumara kuhagira neza. Hariya hari ibibuga by'indege indege zizoza zitura hariya hariho indege nizitura hari muzova mu Minembwe mufata icarurambo ho Plateau yose hanyuma hari ibunda muzoza mukura mu Rurambo muzirase mu Bugarama. Nyuma rero yaho ngaho nukuvuga kuko bakomeje kubabwira ati ibi nimubona mitakarije icyarurenge aha mu Rurenge nimubona baraje barabarashe bahurutse hano imirimbo akantu kazoba gashobotse. FDLR uru rugamba rugize presque imyaka 9 hano igihe abarundi batangiye nimba bagize 5 nibo bari bazifata abarundi nibo bajaga imbere. FDLR ikazi ibakurikira abazalendi bo nabashusha rugamba FARDC bari barayisezereye iyo yarasezereye FARDC yo kugezana n'ubundi wari mbifu tizi abarundi bigeze kubasubiza inyuma baraka barabati mzuri
turagwana na FDLR gusa ariko mwebwe uza wese aze ari uwo kutwikorerera amasasu gusa cyonyine. Rero ubu nyine Abarundi barapfuye bafiriye gushira bamenye ukuri bamenye kuko ntaco bahe bagwanira bamenye kuko bahe basapotinga FDLR. Rero bahisemo kuvuga ngo FDLR mwebwe muraje ku mirongo y'urugamba nimwe muje imbere turasubira mu mwanya wacu wa sharing dusharing imbunda za musada ndabandi bazoza bazirasa nitwe bw'Abarundi naho abaje ku mirongo y'urugamba ni FDLR na Ngoma Nzito. Ubundi ni gute bagera muri Kabanje wanyu bagezi wanyu kwivuko ryawe fati ya mbere muje kurwana. Rero nukuvuga kuko nubwo baheba bikora gutya nubwo bakomeje kubikora muri ubwo buryo bashaka gusumira ngo bangere kandi baze bagabe ibitero ariko nabwo ubwabo bafite ubwoba kuko hariya Madubu ntabwo ibyo bakorera mu Kabanje barabibona kandi noneho nubwo turimo kuvuga kose ndore kere inyuma batangiye gusubirana mu bonyine kuri bonyine hariya tugire ngo kote Mabanga naho hirya y'imirimbo hariya za Misisi naho hirya za Rubimba naho nukuvuga ngo kera niba ibo bari kuri foro abo basize inyuma bakapuye kuzabatabara nabo ko barajombana amasasi iriya mu Mazito na Kutumba bariya kera ni insinzu nukuvuga ngo niba dushoreranye na twebwe turagiye dusize undi muntu wari inyuma yake turamubwira ati wewe twe turashaganya hariya nitumara gushaganya wewe niwe dutabara na kabiri kangahe twumve yasubiranyemo na mugenzi we hari kumva ko tuba tugishaganyije turategereza igihe bizarangirira nibitarangira dusubire cyo kubakiza tubone kugaruka kuva aho niba barasubiranye muri ya kera izo ni tegekeya kandi bari bazanye n'ubwo kabarundi bo ibo bwose bari kugenda bazi byababayeho niyo mpamvu baje bagahera natete bananiwe kuza gutera haramugeze bamaze hafi ingana n'igice cyangwa amahinga abiri hari natete bananiwe kuza ngo baseruke kandi hegereye na za Rugeze hegereye mu Rugeze Abarundi bari yarazagitumba bananiwe kuza ngo bagere mu Kabanga bazi Amadubu nukuvuga ngo nabo bari mu kuza FDLR wenda ntibaza amakuru neza n'Abarundi iyo umva ngo barambuka n'Abarundi babandi bataragira ico bago nta kintu barabo batararasigwa mu minwe ariko abamaze kuragura bakareba bagahonja neza bagahonja bakavangwa Amadubu naya intare za Sarambwe n'isi abo ngabo nibarya banze kuvibaraka baravuze tabwo tuzapfira hano dushirira abo mudufunge ariko ntituja gutera gatuza Amadubu kuko nibamwe dahusha ntibazasubira inyuma n'abantu bari kwitumatongo yabo n'abantu toshaganya ngo bakuri wa rero abafite kugenda mugende twebwe turi hano rero izi za FDLR mpamvu ni kumva zirimo kuza nta kintu zirabona ariko musizamara kubona ikintu ari nta FDLR zongera kwishaka kwemera kandi gabo iyo nta muntu bafite itegeko kuriya Everest arimo kugira abantu izingabo ziwiwe iboga n'abantu bigenga bakora ico bumva kandi ni bumva bibananiye iyo ni direct rero reka tubategereze tubateza Amadubu mu Kabanje arahari intare za Sarambwe zirahari n'abagabo barimo kurya barahazi ndangwara wabonye ukuntu bafite agatozo nibo babazi n'abaso kandi noneho kiragira ngo babana ubu nyine noneho bafite n'ikofi bafite ikofi barahembwe ntibameze nk'amo Barundi muri mugwa mudahembwe ibo barahembwe umusore wahembwe rero mwiri ubundi umusirikare bazayishima kabiri azayishimiye asubije umwanzi n'igihe yahembwe rero ni ukuvuga kuko mu gihe icyo ari cyo cyose babitega bazakubitwa. Rero reka tugaruka ahangaha mu Kindondo ahangaha ku Ndondo ya Bijombo rero hariho umutekano mwiza abaturage bamerewe neza. Navuganye n'umuturage umwe uri hano ku Ndondo kwirango aravuga ngo n'umukecuru uri ugenda n'akabanga ngo uyumva neza yo kwiyambutsa Rwerere ngo nicyo kibazo ngo yo kwa magenda garuka mu Minembwe bazabita ngo abakecuru rukukuri wa wundi uzubanza akazari ashaka ashinga akabana yahayo ni ukuvuga rero ngo kubera umutekano uri muri iriya nzira kubera umutekano uri ahangaha ku Ndondo ni ukuvuga ngo hari cyagihe umwanzi yavuzwe ku Ndondo ngo karazamuka cyane hazabuhonda ngo icyo baza barangiza ngo bazabona ibitunda byabo gusa ariko batokwishaga nta muntu
baza barangiza ibitunda vyabo Ah. na makuru nabwiwe n'umuturage Ah. aravuga ati biriya bari kubavuga ngo umwazi yazamutse ku bwinshi ngo araje kugaba ibitero ati tuza turangiza ibitunda vya biriya mu buhonde ariko ivyo kuvuga ngo baragaba ibitero hano bazi kuko afande Sengiyumva atobakundira Sengiyumva ndiyo bemere bazi ko afande Sengiyumva boruhukira Uvira ni Uvira kandi neza bibeshe uri haduye agacokoza tahandi ni Uvira nuko amamukubita ahangaha bakaza bakamukubita bakamukura mu buhonde bakamamumanura Kirungu ni kaka ni amasata mupaka neza bakaba bamugejeje kuri kariya mabenge ese bazamuye bagiye gucokoza nibyo ndi mu gusengera maze iminsi nsenga ariko Imana ni kayi itari mukunyumva ni mu gusenga ngo aba bakroshare n'aba babibi zabajura babaza rendo bazamuke gusa bacokoza ingabo za Sengiyumva Sengiyumva hamagare shangati zamukuve mu bijombo uze twe icyo dukorera abantu ababibyi ni ukuvuga ngo ni amasaha 6 habitse Uvira kukira babafasha rero amasengesho yanjye sinzi kumvameze ndarimo kumvikana tafite connexion oya byukuri uko bimeze kose no kuvuga kuko umutekano wabo rero hari ikingenzi nuko abaturage bagira umutekano kono abaturage bari ahangaha ku Ndondo gutangira ahangaha muri iyi nkambi gutangira muri iyi nkambi no kuvuga kuko iyi nkambi ya Bijombo irimo abafurero benshi ababembe benshi kandi inkambi yubatswe yamiba nini yamifata umusozi wose rero no kuvuga kuko irimo abaturage bose bafite umutekano mwiza bacungirwa n'amadubu n'intare ntakakashagari aho bazabera beza uzugira ngo wikoroze bakama kugira ngo mugala fulani ni yeye mugala fulani ari n'imbundusi afite imbunda bakama baregana bonyine rero no kuvuga ngo nyine hari umutekano bene wa undi wo gukora muri Rurambo naho rero aha Rurambo ku munsi w'ejo twabonye video ya afande Nyamibwa Isaac abwira abaturage ati ni muhumure takibazo muhumure mwebwe ibijanye n'umutekano abatekereza kuko bagifite guhungabanya umutekano w'abaturage abakiya bitekereza biri mu bikorwa mucire hasi igihe siki igihe cyararenze ubu ngubu ni umuturage agomba kubaho uko ashaka akabaho mu mutekano umuturage ntagomba guhutazwa uwo ni afande Nyamibwa wari kubivuga avuga mu bashaka guhungabanya n'ubundi mutekano w'abaturage arababwira ngo ibyo ntibigomba kubaho nukuvuga ngo kandi ahasaga no mu giterano yarafite na Bibiliya yarafite Bibiliya ahahumuriza abaturage kugira ngo bari bakoze n'igiterano cyo gushima hari umuntu wafunguwe wari umaze imyaka 5 afunga ibikisha 5 cyangwa 6 afunga ikishasa nguyu reka duplaying bavuze impundu yarababwiye ngo bavuze impundu bari kumwe n'abaturage bavuye za Gitembe kandi musabanyamurenge iri jambo ati twebwe ntabwo turi abasirikare b'abanyamurenge turi abasirikare turabo kurenganura abarenganye turi abasirikare b'abanyamurenge turabo kurenganura abarenganye kandi ikindi hano hariho ahagararanye n'abaturage bagera kuri 4 bahapfurero ni 3 niba ari n'umubuyu niba ari umubuyu cyangwa ahubwo araza arabivuga
zica mu ishamba izitimbira gahunda habe n'agace kaza gahunda habe n'intare mu bake kaza gihunda ariko bayisatiye kandi ihindukiye giwe urabona rero nshaka kuvuga abantu bavuga yuko rero ntabwo mugiteye ni mukingu abwiye bano baturage ati batashe ibyo birori ni ukuvuga kuko yababwiye ngo mu rurambo twakinguye amarembo abashaka gutahuka abaza gusurana bazi none namwe rero iriya muri mu giteye mukingure haba amahoro twirwaneho si abasirikare b'abanyamurenge ni abasirikare bo kurwanirira abarengana ni abasirikare bagwanirira ni abasirikare b'abakongomani bose umukongomani wese wawurengana turi abasirikare biwe rero aha niko muri rurambo bimeze urumva kuko harimo umutekano avande akomeje kuvuga kuko umutekano aha muri rurambo n'ubundi ukomeje kumera neza kandi wibuke kuko rurambo iri mu turere twasenyutse cyane rurambo iri mu turere twasenyutse abaturage bari bahunze muri rurambo bose baraza bika muri play Kamanyura bari bageze za Bwegera za Mutarure za Kamanyura ariko kubera umutima abaturage nabo gushimirwa kabisa aba baturage ba rurambo nabo gushimirwa pe barasubira kandi barikorera barazamuka ufite inka yiwe wari wayikanye ku mushahara arayishorera ni ukuvuga kuko barasubira kandi barazamuka bazamuka baja kubaka igihugu ubu nyine rurambo kiraje kugira umuhana wa kane muri rurambo hariya hano hafande Nyamibwa ko baraja kugira umuhana wa kane rero aba baturage by'ukuri bw'umwihariko nabo gushimirwa kuri iki gikorwa bakoze hari abagiye imihana ya bitarimo abantu irasenyuka barahunga ko muco hagati nta muturage uhari nta mayi ihari kurumva mu mibunda nta mayi ihari nta muturage uhari mu marundi nuko nta mayi ihari nta muturage uhari Kigazura nta mayi ihari nta muturage uhari rero ni ukuvuga kuko uko biri kose uko bimeze kose abaturage ba rurambo babaye n'abitwara kwanga kuko iwabo rero uko niko situation yifashe ahangaha umutekano wabo niko umeze hanyuma rero nemerera dukubitire Mutambara tugarukane rero ku mikiyaya cya Fizi zifashe gute Mutambara amakuru hari mu Mutambara nta yandi narya twababwiye kuva ejo ndetse na mu gitondo twababwiye hariho ingabo z'abarundi zari hariya mu Bibogobogo zari zitegereje izindi ngabo ziva Baraka ndetse n'iziva iwabo Burundi zikazamuka zikaje gutera mu Minembwe rero ingabo zari hariya za Bibogobogo zategereje Baraka baranutse baraza twemeze tuzova abo mu Bibogobogo nibo bamanutse barika muri Mutambara barakuka ubu nyine bari mu Mutambara tituramenya aho bageze ariko n'abantu baje kugaba ibitero kandi hariya abo ngabo turabahuza n'abandi bavuye iwabo Burundi banyura inzira ya Uvira abandi bamukire Baraka nabo ngo barazamuka ariko abo ni abarundi basha batigeze bumva intambara batamva no rusasu ukuvuga ngo bagiye gufungura twiga bwa mbere no nibagira umugisha bakagerayo abo ngabo ko barategura ibitero mu Minembwe ifarite twaraziretse tizikibaho abo abazarendo nabo ko bararwaniriya bari mu byabiriya muri secteur ya Nganja iyo ngiyo muri Fizi iyo niyo bari kwararwana rero ubu nyine urugamba rufite ingabo za Neva nizo abasirikari baje nyuma yaho umugabo w'ingabo wabo avuye Kinshasa kubona n'umugabo w'ingabo wa Kongo ndetse na Kisegedi yabaye muri iyo nama ndetse na Eric Prince bemezanya ko bongera kugaba ibitero kandi hariya mu Minembwe abasirikari barakeye bahita bambuka bahise bambuka baragenda ubu nyine bariyo za Baraka niyo bari barazamuka ariko barahari baragiye nta kindi tubabwira rwose nibagira umugisha bakapfa kugera gusa no kuri fo bazabarabaga ariko icyo tubabwira nuko bazaba nk'abagenzi babo arabari gitema Tanganyika baragenda arabarimo kugera arabarimo kuva hano za Baraka abandi bakava hano za Bibogobogo bagera mu Mutambara bahasanga babo bakababwira ngo kumuraja ndoro ko basa ko twabuze iyo tuja turi hano ariko tuhishimye muvuye mu gihugu
ko muradusanga mu rupfu zamuka nimba uri umugabo inzira yo kwamurimira hari n'ibarabara nguyu musozi nguyu musozi inzira yo gucanga kuri Mutambara ugashinga mihango ukazahuruka ku Gatongo irahari ca mu rusuku umugabo nagenda genda tabubwira rero ivyo byose babivuga kubera iki kubera ivyo babonye bafite ubuhamya burya uzatinya umuntu ukubwira amakuru umuntu ukubwira amakuru atiboneye wa muntu uzumureba ukamwumva ukumva ko hari ahantu ari kugenda asitara ukumva ko aragenda agigira ariko umuntu wakubwira amakuru yabonye yikoreyeho wa muntu ntazabesha ntakabje agira mu makuru ntazakabye umuntu wabonye ibyabaye wavuze ibyabaye yabaye temwe okilere niko bamwita uwo muntu uzamutinya icyo azakubwira cyose uzacumva ariko uzakubwira ibihuha ngo barambwiye ngo byagenze ngo byagenze ariko umuntu ukubwira ngo jewe runaka ati yapfuye turi kumwe runaka ati twamutaye ari kukongera runaka ati twasize kera imbwa zatangiye kumufungura runaka ati twatangiye kera ibyiyoni byatangiye kuzenguruka hejuru yego uwo muntu ijya kubwira amakuru bashaka uyu munyamutima kiwo yumva wogenda ariko bene aba bantu b'abarundi bari bazahita bamanuka bose ntawe uzongera kuzamuka rero nuko bimeze hariya Mutambara mu kiyaya cya Mutambara za Fizi za Baraka nuko bimeze rwose nta mutekano uhari ku baturage nubwo izo ngabo zihari ariko abaturage baho barapfuye babayeho nabi kuko barabanyaze n'iyo migozi bahoza y'amabariyeri nayo yabateranyije barimo kurwana hariya n'iyo migozi yo mu baturage twabwiye kuva mu Kamanyu ari akatogota kugera Fizi hari imigozi 33 bamanitse kugira ngo banyaga abantu iyo ngiyo niyo yabateranyije n'ubu nyine nta muturage usohoka hanze nijoro nta n'ufungura iduka y'amasaha kukera bafunze bagiye ni ukuvuga ngo bakora ku manywa umugoroba witangi akabwira yatangiye kugira kijima bagahita bakizwa n'amaguru bakinjira amazu yabo uko bimeze hari Ibaraka ndetse naho zarwe banazafuse ndavuze nta mutekano wari w'abaturage nuko bimeze no kuvuga kuko izi ngabo z'abarundi mu gihe zikomeje kwiyongera izi zishasha zitarabasha gukubitwa neza hari zitarabasha gukubitwa neza hari nibazamuke bazabwibwa amakuru n'abagenzi buriya gukomeza kubabwira bakica amatwi abareke bagende rwose rero reka dukubitire hano muri uyu mujyi wa Uvira umujyi wa Uvira by'ukuri hakomeje gukorerwa ibitangaza amahano abaturage bakomeje gupfa umunsi ku wundi ni ukuvuga ngo uyu munsi lekenzi ni ukuvuga kuko hari imayiti y'umuturage yaje gutorwa aha kuri Tanganyika uyu muturage biravugwa neza kuko ari bazalendo bakomeje kubica umuturage wanditse hano yanditse avuga kuko iyi mayiti bayisanze ku ruzi rwa Tanganyika muzaza kuza avuga ngo turatabaza AFC idutabare ize igaruke muri Uvira kuko atari uko nguko wibuke igihe AFC bari hano muri uyu mujyi wa Uvira abaturage bakoze ku mahoro abaturage bariko bagenda amasaha bashakiye bariko bakora icyo bashaka abaturage yari kajana telefone yiwe mu ntoki ariko ubu nyine imirambo ikomeje kugaragara umunsi ku wundi ni ukuvuga ngo igihe cya AFC bageze bakora 24 hours amasaha 28 kuri 28 umuhana wa Uvira abantu barimo kugenda barimo gukora ta kantu nakamwe bageze bishisha bageze bakora nta gususumira nta kugira gute umuntu agakora mu iduka ryiwe kandi AFC bageze bateza imbere kuko bageze arabakora nibo bageze abaza kugura amazi abaza kugura isukari abaza kugura iki abaza kugura itabi abaza kugira gute abaturage ugasanga barishimye kandi aho unyuze hose ugasanga umusikara arahagaze kandi utiyo nakuvugisha tiyo keretse kubonanye wenda niyambi ariko umuturage uri kuzamuka bageze bagurikeza bakwiza mu nzu akagaruka ariko kuva umunsi bahava ladies biti z'ukwezi kwa mbere z'uyu mwaka abaturage buvira batangiye gupfa kugeza n'uyu munsi uwo wapfuye abatuye muri Tanganyika ni ukuvuga ngo noneho nabo bamaze kubona itandukaniro rero barabibonye kuva kera nuko babanje kwiyerutsa kuri bene wabo bakanga ko batahanze barabaza rero bose bavuga hari ariko ubu nyine basesuye batomoye bavuze ngo AFC igomba kugaruka AFC garuka turagusabye nk'abaturage ni ukuvuga ngo isigaye gusa ni ugukora imyigaragambyo bakavuga ngo
turashize ahasigaye ntitwoshira duhamagare AFC baje mu mihanda bahamagare AFC izi ariko niyo bataraje mu mihanda turasaba AFC turabizi ko muri ababyeyi turabizi ko mwahagurutse mu gatora twarabwira mu kugira ngo abaturage babeho mwahagurutse kurwanya akarengane nta kintu cyabagurije rero abaturage ko bararengana Uvira mwima amatwi murebe hirya babatuke bavuge gute ariko bari abaturage bagomba kubaho nta mwaje kurwanirira abanyarwanda abavuga inyarwanda nta mwaje kurwanirira abatutsi gusa mwaje kurwanirira abakongomani barengana kimwe n'abari Uvira bari bahari Uvira uko bameze rero abaturage ntibakomeza gupfa gutya batereranwe na leta yakagombye kubarinda muri maranama bakomboza abacunguzi umucece ibyo ngibyo rwose nabyo muraba murimo kwirengagiza ibintu byinshi cyane muturage yanditse aravuga ati leo samedi tarehe 15 ndani ya komini Mulongo ndani ya Lake Tanganyika kumepatikana mwili wa mtu. Inasemekana ya kwamba wazalendo ndio walitekeleza hai. Musi azaka kuandika neza. Arandika ati notabene tuirwaneho AFC M23 wana haki ya kurudi Uvira kwa sababu ya haya mauaji ya kila siku. Kurumva iyo abaturage bakomeje gutaka baratatse abaturage bakomeje gutaka siyo wa mbere bamaze imisi bataka hano mfite audio y'uwiyita General Makanaki tuze tuyiplayingeho buke wumva ukuntu yavuze uburyo ki bari mu gukomeza biyita ngo amagenerali yagarutse kuri uyu mutekano wa Uvira Makanaki Kasimbira John iyo baye biyita ngo ndazava ngo Nazareti dikiti ya hatanga uzugira ngo ngwiwe ntaba hari rero nukuvuga kuko ubu ngubu rero reka tuze playing audio yiwe twumva uko jambo wakongomani yote anawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mimi kiongozi wa kanisa katika John please share kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nina message moja ya kupenda kusema kuhusu wa maimai wote wale wazalendo ndio wa maimai katika mji wa Uvira. Vraiment na wasisi sana wa maimai wote mahali wakiwa na wasisi sana tujikomporte kama vile viongozi. Iko vitu ya ajabu sana kusikia mahali kwenye generale iko anajiita iko general. Wewe mtu unajiita kama unajiita general kisha ungali unasumbua watu mahali huko na ikala. Masasi hapa na hapa, masasi hapa na hapa. Vraiment tujikomporte bien. Kumbe nabo bazi kuko bazabiyi wanajiita general nabo barabizi unajiita general amnyuma abaturage bagakomeza unajikomporte ngo namna hiyo bagakomeza bakarengana aho ngaho uri general cyari general bien kama tunajijua kama tuko banaume tujikomporte bien tusema kisi watu iko banaumia bure miguu kuvunjika watu kufa wengine banaanza tembelea mabenki. Napenda kusema kwa kiongozi yoyote mwenye alialeve bado hapa mwaveni Uvira ngambo ya yulu. Leo tuko siku ya posho. Jana siku ya tano. Kuna watu wawili bali aleve hapa mwaveni Uvira ngambo ya yulu. Na kiongozi mwenye analeve bale bado. Mimi Makanaki na mjua kabisa bien sana. Nasema tena kwa hekima yake na utaratibu. Wao wafasha baturage. Vraiment nakusi sana kiongozi rudisha bale bado libeba pale mwaveni Uvira. Mimi sitasema jina ya mtu na sitamsema jina. Nasema arudishe bale bado. Iko na lomba bamletee $400 pale kukilalo ya Kawizi. Ana fro pale Kawizi. Mimi najua kama pale kuko Degoma ya Nyerere ndio iko kule. Sasa na sisi tuisha hata Degoma ayui hicho kitu. Kama vile Nyerere ayui. Anataka tu atukanishe tu bado anataka tu azarudishe Nyerere asirudishe Nyerere. Ile desordre atupendi. Na mimi hapa msantre vile ya Uvira. Sipendi ile manyanga na ile desordre. Sipendi kabisa mimi kiongozi Makanaki ndio nasema. Iyo pepu ikome kabisa. No kuvuga kuko bonyine muri bonyine urumva basigaye bafata abaturage bagashimuta abaturage barangiza bakavuga ngo nkeneye amafaranga aya kandi ko barayasaba tibaye bayasabaga iri ya leta ahubwo ko barayasaba umuturage family umuturage udafite ahakora umuturage utasohoka mu nzu umuturage uwagira ngo asohoka karaswa rero nukuvuga kuko ibi byose byabiko ni integenke za leta Kinshasa ta leta ya utese guteka kuva ngo ni integenke nta buyobozi buhari nukutagira leta iyo niyo icyambere niyo yafashe intwara iziha ababaye bajana abaturage
nyuma yo gufata izi ntwari kaziheza babaye bajana abaturage ndori nyiturogaye yabo. Ariko kutagira ubuyobozi bubi bwashutswe na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yabwiye leta ya Kinshasa igira ati uzi icyo bazabita imbonera kuri ni abaturage bahawe intwaro n'uburenganzira bwo gukora ibyo bashatse. Isegeti nawe aradiridinze aricaye hasi akubise izina ngo abazalendo bagomba guhabwa imbunduzi. None ko hariya Uvira nzi ko hariho ubuyobozi bwa leta bwite, hariho abasirikare, hariho generale uyoboye yahari ari hariya Uvira ni afite ikica, hariho umuyobozi wa province uriya nimba wa Kalesi ari hariya afite ikicaro hari societe civile ifite ikicaro hari. Ni ukuvuga ibintu byose hariya za province zose biri hari. Abantu ko tutamva bavuga ubushize wabonye baca imyigaragambyo mw'ibarabara bagiye aho kwamagana aya mabanda habica umunsi ku wundi baca kuyitetera. Ni ukuvuga ngo bazaca umugani bakavuga ngo uhagarariwe n'ingo aravoma. Banyo aba baturage yaba ari societe civile niyo yateguye iyo myigaragambyo bari mu maboko y'aya mabandi. Uwibesha gusa akavuga ijambo ritari n'ibyo badashaka baramurara. Twabonye udiyo umuturage havuga ati tafazari turabingiza cyakagira uzoza ugendera muri quartier nijoro mwirinde ututuyira muzamugendera mu ibarabara hagaragara muri ututuyira muzopfa mushire bazatubamariramo ntawe udafite imbunda. Rero no kuvuga kuko hariya muri Uvira ubu nyine niko mu kibandi gusa ni ikibandi cyagikora hariya cyonyine, ni ikibandi cyagikora hariya, nta mutekano n'umwe uhari. Rero aba baturage rero ni nayo mpamvu badafite ubwoba bwo kusabaye bavuga ngo nyamboneka AFC nimwongere mugaruke hano. AFC nimwongere muze muduhesha umutekano. Zukuri reka dusabe AFC itwumvi turijwi ry'abaturage nta kindi cyaduhagurukije ni kugira ngo dutakire ni mutabare bano takire abantu barimo gupfa barimo kwicwa. Abantu bawuvira bararengana nta leta nimwe irimo kubareba. Baheruka ubuyobozi umunsi AFC iva muri Uvira nibwo baherutse kuyoborwa ndetse no gufatwa neza nk'abaturage bafite ababashinzwe n'ababareba. Kuva muvuyeyo ntibarabona ubuyobozi bubatetesha bubafata neza ngo bakore ibyo bifuza, ahubwo babahutsemo n'intwaro ndetse n'amasasu ko barabica uko bwije nuko bukeye. Rero AFC turayisaba rwose kwihutira gutabara abaturage bawuvira batitaye ku kintu cyari cyo cyose, batitaye kuri condition iyo ari yo yose. Ibo icyo igikenewe n'ukurokora abaturage bawuvira kimwe nuko mwarokoye abaminembwe ndetse n'abamasisi n'abarucuru n'abandi bose ahantu hose mwagiye murokora. Rero Uvira nabo bakeneye ubutabazi. Byukuri uko niko bimeze. Aba baturage bakeneye ubutabazi. Nuko bimeze rwose, abaturage ba Uvira bakomeje gutakira AFC kugira ngo ize ibatabare ibakure mu menyo ya rubamba, kuko ari leta ya Kinshasa ndetse n'abasirikari bafatikaje n'abazalendo bakomeje kubarenganya ndetse no kubica. Hanyuma reka makuru yacu tuyakomereze hariya Igoma, aho indege za MONUSCO zatangiye kuza, za zindi zavuzwe ko zizaza gufasha igisirikari cha leta ya Kinshasa ndetse na MONUSCO hamwe abo bazakorana n'amadubu n'intare za Sarambwe kureba uko ishirwa mu bikorwa ya CCLF ririmo kugenda. Abo ngabo izo ndege zaje nizo bazo bifashisha mu kugira ngo barebe cyangwa bakontorore uburyo CCLF irimo kugenda ishirwa mu bikorwa. Kinshasa naho uyu munsi hateranye inama ya C64 turamenya imyanzuro yavuyemo, ariko ni inama ari conference de presse sinzi ibyavugiye munsi turabimenya, ariko yabaye uyu munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2026. Ejo nitumenya uko byavuyemo tuzaza kubibagezamo byose tubivuye imuzi n'imuzingo. Hanyuma rero umugira amahoro y'Imana, muroti Imana, abari mu gitondo namwe mugire akazi keza. Amakuru yacu nakagaruka tuzongera ejo mu gitondo tubagezaho amakuru uko bizabyifashe. Mugira amahoro.